Kitchen si adap kimi kardom kadu ka ve Carbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do on fans tami lapet pini abang kenali tumhan berta kimi na ki wan pido berta kimi alam theba na sonno jong sinali tum 6 sidul special te jong sinali tum qualify pulo tangte nali tum han berta kimi lo athima karbiang long autonomous council hin penda assistant teacher mate LP lower primary anat kadu ka ve pen 198 an apus kapik lang pondo na saw reng war sai puthak si pini nali tum afan la so video long nang than pachini ponek po kumantu ben sika apply ki cheng ponchi ma la pen last date kumantu ma ko son sika apply ning chima la he details bang ke non nang litum na so video long si thek pon long ek po jong sidang litum na so YouTube channel la long nang ko amri milang pul de ching hon pen litum subscribe ngon la pen videos ta min litum share pon ikon tang non pathi ek pen asam dek thek ar biang long la 6 schedule tet awor engor sai puthak le lang pon nang la pen chethan pon nang atang te non pathek ben chethan pon na Office of the District Primary Education Department mate Karbiang Long Autonomous Council hin penon he jong wareng war sai kapik lang pondo lasi ladak kopipi apu sigi pipon ma kan ana posa vacancies man so putai pathek ben chethan pon na ki chengsinali tum dak pen thek pon long ekje dak ke tok pondo advertisement in the interested of public service application are invited from eligible 6 schedule TET Assam TET and CTET qualified candidates of Karbi Anglong as well as Karbi Anglong for appointment to the post of assistant teacher lower primary for filling up of 198 regular vacant posts in notify a special focus area school under primary education department of Karbi Anglong. Asilada Karbi Anglong Autonomous Council hin penstami 6 schedule TET ki undun lapen Assam TET lapen CTET ki undun a candidate atum pan boreng war sai kapik lang pido labang ki Karbi Anglong West Karbi Anglong aparman lo lasi this assistant teacher hin si paklang pon lo lapen lower primary anat lo lapen kaduka wipenda apus the vacancies the 198 apus an kipi pondo iglo lapen labang so 198 apus labang ki pinangan primary education department mate Karbi Anglong Autonomous Council difu mate la school tina long sila bang so apus labang ke kethak pon iglo la se ni lidak pathek men nali tum panan than pachini pon ikpo nali tum jong sila bang so 6 schedule TET special TET labang so recruitment details jong sila ikchi pulte nali tum Carbitis official WhatsApp page long dami kon so direct ha WhatsApp group long dami kon hodak nali tum details bangke long pon ikpo la pena post la banke assistant teacher lo mate lower primary na lo total vacancies la dak banke 198 an apos vacancies kapik lang pondolo la pen application period la banke ke apply ke cheng ponji 22 December pen cheng ponik po la pen last date la banke 3 January 2026 till 4 PM anse last date banke kibi ponik lo la bang song bon nari tum jogdon chi pulo tangte jogdon ik nang po lapen application fee lang damlo pulte SC ST atom 50 rupees lapen others category atom 100 rupees application fee mangai pinengji lapen service condition la banke not non transferable for minimum 5 years lapen ali tum jang sila bang so reng war sai long dun pulo tangte nali tum kola so school si ke chengsi ka posting ma la so school along ningkan pho nani tum thandet tetike transfer alu stame long le la pen transfer stame na litum chehang long le puta la da commission pondo la pen la bang so overeng war saifan eligibility criteria puta lang polona na litum ke pass nang ji la bang ke minimum na litum da higher secondary pass nang pola pen 50% marks to nang ji la pen ingkan hini na litum DL8 la pen BL8 diploma special education anat un nang ji so certificate un nang ji la pen coil 6 schedule TET long stami qualify nang ji kali pula tangte Assam TET long stami nali tum qualify do nang ji la pen language proficiency la bangke oral test ahin si endpoint ikpo la pen NCC la pen sport culture activities la bang ta alang litum pada ponik po la pen kapachini pon la bangke dak Nilima Teronpi District Primary Education Officer in pensi la bang so wareng war sa aputhak stami pachini ponik lo no nilong ke do la bangke sample wareng war sa advertisement chon alitum jong so original advertisement alo nangji pulo tangte nalitum la bang so video description along hadak WhatsApp doji hala sodim nalitum click ikon la la pulo nalitum WhatsApp group along
nang join dun long ik pola pen koloso school long si kon ana post a vacancy si ki pipon ma labang ke nalitum orak si details anta nalitum thek pon long ik po no ni li labang sa video long bang ke details salam nalitum panang than pachini pon ik un edit po thiman na details salam jos nang pithan nang than pachini pon thai pulo tangte nalitum pena an la video bang ke lang nang kok po asinili short form ben nalitum han labang so video long special ted requirement long ki undun ana bang po bang pi tum pon non wareng war sai kapik lang pon la short information sin ang pipon ek chalo asnali tum ning chibi pon ikon kadu ka bependa apos vacancies ki pipon la bangke 198 an si da apos vacancies la bangi ki pipon la pen assistant teacher lower primary anat higher mate UP anat kali mate upper primary anat kali labangke only LP school anat si labang sa post bangke paklang poniglo asinali tumjang si jogdon ikji pulte nali tum ke chengsi labangke 6 schedule tet lage pas wek nang po kali pulte nali tum asam tet le pas ta chaw la pen si tet le pas sitame nali tum labang sa wareng war saifan jogdon long ikpo la pen ki jognang ji ade labangke non labang sa chiklo 22 pen si chengpon po apply ade bangke la pen apply ki juji labangke non ki wang jening kan 3 January 2026 lapen apor lamang ke 4 PM mansi last deadlo lapen application fee ki pipo nang zila bangke ST SC at 50 rupees lapen OBC MOBC lapen kapre category atum bangke 100 rupees an alang nitum pipo nang ikpo jong sinang litum la suppose la sawering war sai longchong silong pulo tangte nang litum phan ki chengsi ko school manang tang la school la nang litum ningkan fola bangke thanang po la ningkan 400 pena fisina litum kapre dim transfer le damji stame nang litum transfer bangke chehang long po la pen la bangsa awreng war sai phana litum ki chengsi la bangke the higher secondary pass nang po la pen nang litum 50% marks ge long nang po la pen 2 years DLED kalte BLED diploma la bangke so certificate la bangke donang po la pen hola nang litum 6 schedule kalte assam tet CTET la qualify ke certificate la tame nang litum nang ikpo la pen language proficiency la bangke oral test alang litum padopon ikpo la pen NCC la pen sport cultural activities la hita nang litum long do pulote la bangke make sense lo lapen kapachini pon la bangke nali tum pan amoza nang than pachini pon eklo nali tum la screen long lang lo pulte dak thek pon long ikpo lapen detail salam nali tu WhatsApp group long join ikon hodak nali tum detail salus tame long pon ikpo lapen ka apply nengji kuson ma copy pia documents nengi ma la bangke nali tum hola advertisement official advertisement alo long sinali tum thek pon long ikpo asipini a video long bangke nali tum pana ke than ponji la bangke la an chotlo la sidomi thakme kadu kawi kar british 2.0 YouTube channel long kelangara do ana pas tame nilin pen kardom